rappeur philosophe guinéen comme pour le foot à monde guinéen 2021 dictature confirmé rap guinéen je vais tous les filmer je suis le papa faire fou t'entends pas les spectateurs be Jama TV be en fop mi wa taw halande ko hombo ko Kawsari à Dakar fi concert mako événement grand événement quand même Kawsari ko no watalande assalamu alaikum hare ko adi kon taw albarka hare mi weltani tolnuɓe men ɓen Jama TV hare hiɗo weltana hare kadi ɗon andi almamion imo mari concert ga le 28 décembre Douta Seck ɗon andi ko feƴƴuno e wonno mouradu tiɗundu mouradu neɓandu fillede e ngalɗo kadi noon hare meɗen ardi e ko ɓuuri ɗum noon mais attention komi ari ɗo kon ko cippingol dolle seeɗa la addori floji buy donc laadi cippingol dongal aranal ngal ɗo après mi yaa lan doit yaade Nantes mi artoyo noon mi artiro kadi dolle gono toon mi fowa e ngal ɗo mayen cippinen fof Douta Seck le 28 inchallah 28 décembre yombata à Dakar inchallah donc famɓe ma ɓen o yiɓe toujours ils sont en ligne tout le temps ɓe wadde publicité on no hanniri hay dolo koye ma koye ɓe yaltini koye ɗum finno fof wi andigol Kawsari striker non Dakar franchement sina tout fi haalangol fi ɓeɓe Conakry mi muninaɓe seeɗa mais Dakar pour moi fans mi am ɓuurɓe ɓe jannude ko ga woni franchement. C'est quand même pas taw goy. Là on est là si merto do ko ande samno gasa. O woli fop ala ko acci mo ari tippingol seeda dongal ga no arto de bawo. Kawsari parce que si wiama Kawsari striker dandi ko gaynata hunde makko ndey kanko toujours génération on fay ben janduɓe fof no iwtiri ɓawa makko albarka buy hare onon kadi hiɗon jarna par ce que hiɗo wondi e jama ko ɗum hare waɗi o Jama TV hare hiɗo weltana hare Allah ɓurto jonnugol doole big up le 28 rendez-vous salamu aleykum min ko Kawsari miɗo salmina siɓɓe an Dakar Sénégal komi pullo futa jongari jon salligi jow wuro jongari ɗannu kosum kun e ñeddu kun e hore gatun kun pullo ko jooma gande jooma darde seɓanade pullo de mo yoɓi tawi ñamande makko miɗo salmina taalibaɓe taranaɓe ma en futa dialo leydi barkinaɓe pullo funnangue hinnangue pullo mo needi mo wonanimande pullo ko ɗaɓɓuɗo remiti wakkili dariti aɗa fota dariti pullo ko muññiɗo munniɗo pullo ko fiiniɗo hunjiɗo pullo no waywa colum ko seeɗa ko waɗi ñakka aduna si walay ko ma metta kono le 28 mettata le 28 décembre Douta Seck